Eh? Diba dito? Aluta! Aluta! Zinkahle samampela komkhulu. Ya mngachabi skipa eh. Wow, busi. Sani tiba yini wena? Wena mela koteta kuyini wena? Eh? Wena mela koteta. Yeni? Ya, esingile. Phela, anukukolota inhlonipho. Bayizini awuni yena ngakukuluta hi wena Ungawari nukurivalele khale. Tongwele busi. Sunel. Okay. Oh. Oh, nakambe. Ndebe. Hayi wena kolweni kasiwakuyela. Ata. Sorry. Baby. Nkarhi wa se wu fikile. Info, kala manja like ifenda leswi like nga plana so ko se nga bule khecha khechi uzwa uyibhayizela mina majudu so rasa lo bam go 1 Asani pita san. Wona nga ri kwatisa u twandlala Ngala ku ni kwatisa wena ni weta wa. se i vone nga ri ninwini leswi ni ngeteka Urisa awuda kwami. Vona va ri ta kwani. Che Van Damme style. Inside papa. Ni majilile me. Education. Okay guys, another mjaragu story shop kamba jacket part 4. Xilungu va ri still available. Xa ri kona ka YouTube channel ya Undefeated Media. So guys, na ni mahlweni mi tlhela mi ya xi vona ne. Na mina ni ta ku ya ku xi voneni sweswi. Goodbye.